Ovo je slika Zaječara u proleće, po mnogima najlepše godišnjeg doba. Idućeg proleća u sliku upotpunit će muzika, ljudi različitih pogleda na život iz svih delova Srbije, ali i gosti iz inostranstva. Svi zajedno na festivalu Zona tolerancije, i to u gradu Zaječaru i na njegovom najlepšem lokalitetu Felix Romulijani. Manifestacija je zvanično najavljena danas u pres centru UNS-a u Beogradu, a inicijativa je pokrenuta od strane predsjednika Skupštine grada Zaječara Saše Mirkovića u Skupštini Srbije pre 3 meseca. U Skupštini Srbije prvi put su odbori, pre svega Odbor za ljudska i manjinska prava i Odbor za evropske integracije, organizovali raspravu gde je poslanik Narodne skupštine gospodin Mirković upravo predložio ideju organizovanja ovoga festivala. Od tog momenta podržavamo svi ideju, tako da je prirodno da svaki put kada govorimo o zaštiti prava LGBT zajednice, naravno pomenem i Zonu tolerancije kao odličnu ideju, dobar predlog, koja sigurna sam zaživeće u gradu koji je sam po sebi tolerantan, koji ima tradiciju festivala, jako dugu tradiciju festivala. Hteo bih samo da vas podsjetim da je gospodin Saša Mirković, predsjednik Skupštine grada Zaječara, i na njegovu inicijativu grad Zaječar je krenuo u organizaciju festivala Zona tolerancije. Mi smo to sproveli i sve zakonske mere smo sproveli, tako da smo na veću i na Skupštini grada Zaječara doneli odluku, jednoglasnu odluku doneli da se festival održi na Romulijani, da je jedan predivan prostor, u to će se, nadam se, i vi svi uveriti. Ovo znači poziv da svi dođete na taj festival i da budete prisutni. I u vladinoj kancelariji sa civilnim stanovništvom i u Gay Straight alijansi izražavaju ogromno zadovoljstvo što se grad Zaječar odlučio na jedan ovakav korak. Mislim da ćemo biti svedoci da u godinama koje dolaze ćemo moći da se prisetimo ove inicijalne konferencije i na to kako je ceo poduhvat počeo, zato što mislim da Zona tolerancije ima ogromne kapacitete i verujem da će nas tek iznenaditi u kom pravcu će se ovaj festival dalje razvijati. Mi smo bili pozitivno iznenađeni zaista kada je inicijativa gospodina Saše Mirkovića došla negde polovinom septembra. Međutim, vrlo brzo smo stupili u kontakt sa njim, sa gradskom vlašću Zaječara, uspostavili komunikaciju i evo, kroz čitav ovaj proces došli sada već do ovde, nastavljamo naravno dalje. Kao što vidite, razvija se priča. Nakon medijski zapaženog predstavljanja festivala, pitali smo gradonačelnika Zaječara Velimira Ognjenovića šta će grad ponuditi posetiocima. Zaječaru će ovo mnogo značiti jer to će biti međunarodnog karaktera. Znači, Zaječar će upoznati iz svih aspekata, a posebno iz turističkog, jer Zaječar znate da je po Romulijani najpoznatiji grad u istočnoj Srbiji i to je po zaštitom UNESCO-a. Ne samo da će turistički da se promoviše grad, nego u svakom aspektu, što znači da će se vidjeti koliko grad napreduje u zadnjih godinu dana na infrastrukturi. Gradonačelnik kaže da će kroz održavanje jedne ovakve manifestacije Zaječarci pokazati koliko su gostoljubivi. Promovisit će ne samo grad, nego i ljude koji žive u tom gradu. Znači, dokazat ćemo se da smo jedni tolerantni ljudi i da u gradu Zaječaru mogu sve manifestacije da se odigraju i da ćemo biti izuzetno dobri domaćini. Znači, ne samo da ćemo biti dobri domaćini, nego potrudit ćemo se da to bude vrhunsko organizovana manifestacija u gradu. Gradonačelnik očekuje da manifestacija preraste u tradiciju. Potrudit ćemo se da preraste u tradiciju, jer i sami znate da je grad Zaječar najbliže Evropi, nama je Evropa na 10 km od grada Zaječara, i potrudit ćemo se da tu, pošto imamo stalno goste iz Bugarske i Rumunije, da privučemo što više njih, jer mi od toga živimo. Od turizma ćemo najvjerojatnije i nadalje živeti i bolje živeti, jer i sami znate da je industrija, poljoprivreda, da to na niskim granama u Srbiji. Pripreme za održavanje Zone tolerancije uveliko traju, a na promociji manifestacije aktivno će se raditi početkom godine. Pripreme su krenuli još samim potpisivanjem memoranduma, tako da ćemo se posle Nove godine, posle ovih praznika, božićnih i novogodišnjih praznika, maksimalno se angažovati ne samo u pripremama, nego i popularizaciji te manifestacije. Zona tolerancije biće održana u Zaječaru prvi put 1. i 2. maja na antičkom lokalitetu Felix Romulijana. Festival zajedno organizuju grad Zaječar i Gay Straight alijansa.